هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما بكره وبسخط. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puas sanglit ibang puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat ibang salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yari ni sabyaw ni program sin Markaz Al-Iman awin kawa-kawa mahapon puas asar sin adlaw ahad. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, in topic sin guru sin kita nibiyaon amuna in fadlul istighfar. Yaguhanan sin guru taniyo Sheikh Sansibar Jamahali. So inshallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko niya yung mikrofon. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Yabsutuhu yadahu bin nahari liyatuba musi'il layl. Wa yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi'in nahar. Ahmaduhu ala ni'amihil ghazzar. وأشكره على فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على الاستغفار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البرر الأطهار وسلم تسليما كثيرا ما اختلف الليل والنهار. أما بعد, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na to in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinmatan pagmabuka. Sarta ingatun sin kita nyo. In Allah subhanahu wa ta'ala naraak niya kita nyo magtawbat. Iwan naraak niya kita nyo mag-istighfar. Dahil nga mga pardusahan nagkahinang sin kita nyo. Inyan nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kaayat-ayatan niya halam sin Quranul Karim. In pag-istighfar, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin kitab niya Quranul Karim. Sarta piagngan iban piagsipat niya rin hawabaran niya. Dahil nga mga ngan iban piagsipat niya rin hawabaran niya bil ghaffar. In Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaffar wal ghafur wa ghafiru dhunub wa dhil maghfirah wa asna ala al-mustaghfirina wa wa'adahum bijazil thawab. In Allah subhanahu wa ta'ala nagngan siya, iba nagsipat siya rin hawabaran niya. Amuin siya Tuhan mga ngampun. Amuin siya Tuhan mananayma apabila nagtaubat, nag-istighfarin ipon niya. In Allah subhanahu wa ta'ala sarta, biyaitaan niya kita nyo, halam sin Quranul Karim, sin kalagguhan, sin pag-istighfar. In katanyan mga tay manghud na muha kama Islam, mamaytay katu tanyo, sin kahalgaan, sin istighfar. Iban sing kauunahan sing kita nyo, hati niya magkaunahan, in tiap-tiap pambuk din katutan nyo, in subay siya madaran mag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta, kisa katutan nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaawanan sin mga sila kanabihan, bang biya diin sila magpangayo tawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang biyariin sila mag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, haama sin mga kanabihan, dahil nga mga panginduaan nila, law nila, Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan namu, naanyaya namu ingin hawabaran namu, bang mo kami riampunun, iban di mo kami kaulungan, makalamod na kami, dahil nga mga manusia nalulugi. Demikian siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh alayhi salatu wassalam, in kaawanan niya mag-istighfar siya pa Allah ta'ala. Laung sin Allah ta'ala, suratu Hud, wa illa taghfirli wa tarhamni, akum minal khasirin. Ya Allah, bang mo ako riampunon, iban di mo ako kaulungan, makalamod na ako dahil mga manusia na lulusong. Demikian, dahil panghinduan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in agina rabbi ghfirli wali walidayya, waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunin pardusahan ko, iban ampunain pardusahan sin dua maas ko, iban hisiu-siuin makasud babae ko deng ha mga bariman usog, iban mga bariman babae. Demikian ni Musa alaihi salatu wassalam mag-istighfar day sab siya pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Biyay ta sinallahu ta'ala suratul Qasas laung hi Musa alaihi salatu wassalam pa Allah ta'ala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhan ku na anya yakuin ginhawabaranku maapatuod ako. Demikian Nabi Allah Hud, Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam mangayu day sabsa istighfar pa Allah ta'ala. In aginya fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nangayu siya istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban rimo ku siya sarta nagtawbat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. In aginya Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunan pardusahanku. Iban dihili aku kawas hamuin kawas adikmu hikarihil hama puas din kaku. Demikian hakahinapusan Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kaunan niya mag-istighfar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In aginya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Naraakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinallahu ta'ala mag-istighfar kaniya. Law sinallahu ta'ala wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Pag-istighfar kau simpardusahan mo ya Muhammad. Iban pag-istighfar kau ha mga bariman usog iban babae. Demikian yung kita nyo mga tay manghud na muha kami Islam. Naraak day sab kita nyo sinallahu subhanahu wa ta'ala mag-istighfar. Biasin karak ha mga sila kanabihan iban karasulan. Angkan nasubay kita nyo mag-istighfar. Pangakari hakabayan sinallahu ta'ala. Iban paninguri hakakahinang sim mga sila kanabihan iban karasulan. Long sinallahu ta'ala katutan nyo. Ini dalil manunjuki sinarak kita nyo sinallahu subhanahu wa ta'ala mag-istighfar. Long sinallahu ta'ala fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu. Pagpabuntul kamu kaniya, pagpabuntul kamu sinamal ibadat niyo pa Allah Ta'ala. Wastaghfiruhu iban pag-istighfar kamu kaniya. Demikian na sabut hadisul qudsi. Sabut sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Law sinallahu ta'ala hadisul qudsi, ya kamu mga iponku, matantuding kamu magkalaong hawak turum iban hawak tu adlaw. Ibanin ako, laung sinallahu ta'ala, mangangampun ako singkatan fardusahan niyo. Pangayo kamu kaampunan kaku, laung sinallahu ta'ala ampun kim fardusahan niyo. Dan dihay ni biyaitan kita niyo sinallahu ta'ala. In kita niyo manusia magkalaong kita niyo hawak turum iban hawak tu adlaw. Iban biyaitan kita niyo sinallahu ta'ala. Pagkan kita niyo manusia magkalaong, in Allah subhanahu wa ta'ala siya mangangampun sing pardusahan sing kita nyo. Mangangampun sing karaungan sing kita nyo. Na diaak kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mag-istighfar kaniya. Mangayu kaampunan kaniya. Sarta biyabay taan niya kita nyo sin jawab. Sinin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in kita nyo mangayu kaampunan kaniya. Wayroon pagduaro ampunon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghud na muha kami Islam. In pag-istighfar mataud in karayawan niya, mataud in kalabyahan niya. Dahil ha mga karayawan sin istighfar, in iniring ha mga parasababan, ikaampun ka tu tanyo sin ikaampun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pardusahan sin kitanyo. Iban hikakiparat sin kakahinang tanyo mangi. Biya na sin nasabot ha hadisul qudsi, laung sin Allah ta'ala, fastaghfiruni aghfir lakum. Pangayo kamu kaampunan kaku ampunan ko yung pardusahan niyo. Iban demikian sebut sinallahu subhanahu wa ta'ala suratun nisa. Nung sinallahu ta'ala, wa man ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Isiyo-siyo lang sinallahu ta'ala naghinang sing kakahinang mangi atawakan nanganya siya hagin hawabaran niya. In mahuli niya nag-istighfar siya pa Allah ta'ala. Ipagbak ni Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan mangangampun, Tuhan bay ngulungon. Iban demikian nasabot day sab hadisul qudsi. Laung sinallahu ta'ala, qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ma kana minka, wala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubaka ina'is samai, thumma astaghfiruni, ghafartu lak. Laung sinallahu ta'ala, ya kamuk anak apu Adam,
mattantuod in uno-uno piyangin duaan yu kaku iban uno-uno hiwat-wat niyo kaku iampun ko na kamu iampun tanah kamu long sin Allah subhanahu wa ta'ala maka namin ka iampun ko rin uno-uno amuin kakahinang mo dosa long sin Allah ta'ala yabna Adam ya kamu anak apu Adam minsan pamiyabot in pardusahan niyo pataas sin langit minsan palimaggo na biya langit in pardusahan sin kamu bang kamu nangayo kaampunan kaku ampunun tara kamu long sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing pahakarayawan sin istighfar ini mga mamagangi sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyam sa bangkitan nyo di mag-istighfar ang parimampun sin Allah ta'ala pardusahan sin kitanyo wayrun pagduaro siksaon niya hadlaw akhirah siksaon niya halam sin afinar ka jahannam na pag-istighfar ini mamagangi sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga manusia magpakahinang sin pardusahan long sin Allah ta'ala wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun bukunin kaunan sin Allah ta'ala maniksa kanila bangin kaunan nila nag-istighfar hati niya bangin kaunan mo nag-istighfar ka pa Allah ta'ala dahing hamanga parsawa manyatto sindi na kau siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan kau nakahinang dusa sabab yampun na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing pahakarayawan sin istighfar ini dahing hamanga parsababan ipagparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki hamanga ipon niya ipagpasanyang sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga ipon niya ipagpaig dahing kasigpitan maun pakasanyangan apabila kau nag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya baita sunan Abi Dawud Ibn Ibnu Majah hadis dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli daykin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiu-siu madaran mag-istighfar magmangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala paawnon sin Allah subhanahu wa ta'ala inkatan kasigpitan niya balis katun niya maun pakasanyangan iban uno-uno inangan-angan niya hirilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rijjikian siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rijjiki wayroon niya nangan-angan dahing pahamanga karayawan sin istighfar ini dahing hamanga para sababan sin hipagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ulan ipagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ulan iban ipagganap sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pangalta iban sin manusia ipagpataod iban sin mga panghianong katumbu-tumbuhan iban ipagpataod sin mga tubig apabila nag-istighfar inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bita sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi na tuno alayhi salatu wassalam law sin Allah ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara in ari ko lang sin Allah ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara lang hinu alayhi salatu wassalam hamanga tao halam sin kauman niya pag-istighfar kamu pa Allah ta'ala mattantuod in Tuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala in kaaunan niya Tuhan baying ampunon yursilis sama alaykum midrara iban magpaturunin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo ring hatasin langit tubig wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara iban lang sin Allah subhanahu lang hinu alayhi salatu wassalam hamanga manusia halam sin kauman niya iban paratungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta iban paratungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala panubo iban hinangan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala jannat hinangan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala sulga wa yaj'al lakum anhara iban hinangan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala sapa alam sin sulga unin sabab may kita hinangan sin Allah ta'ala sulga iban hinangan kita sin Allah ta'ala sapa iban ini patauron sin Allah ta'ala in pangalta sin kitanyo iban paturunan niya kitanyo panawakan niya kitanyo tubig deng hatasin langit inyattu deng hapar sababan sin istighfar sin kitanyo hasabab deng itu suway tuod patauron sin kitanyo in pag-istighfar sabab mataod in makawa karayawan tutungbasan deng Allah subhanahu wa ta'ala mga taymanghod na muha kami Islam in pag-istighfar ini siyara sa sinanga may Islam hakatan waktu
Hauno-uno waktu pag-istighfar kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumugawaon mga waktu fartanto. Amuin kiyabaita, mataon in karayawan nerun ha waktu yaun. Apabila kau nag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga mataon in karayawan apabila kau nag-istighfar. Apabila kau nakapag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas kau tumunay sinsambahayang 5 waktu. Puas kau tumunay sinsambahayang 5 waktu. Mag-istighfar kau. Sabing kau ng sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-istighfar siya, mamung siya astaghfirullah, makatu astaghfirullah, astaghfirullah, kahabilang maubos siya sumambahayang sinsambahayang 5 waktu, karena inipon in siya ini magkalupa, in siya magkalawang halam sinsambahayang na hasabab rin dito bang aon dahing hamanga kulang sinamuin ini diihi kajukup sin pahala sin karayawan sin sambahayang niya na bangit ini bang siya nag-istighfar wa insyaallah ta'ala jukup pun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pahala karayawan tutungbasan dayon hasambahayang niya yawn. Demikian syarat day sab ini mag-istighfar waktu kahinapusan sin sambahayang mo waktu rum bang ko si mambayang sin sambahayang tahajjud sunnat day sabi magpatawad ko sin istighfar mo rin doon. Inyan kiyabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sin mga sila bariman. Biyaita sin Allah ta'ala suratul Zariyat. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun. In kaunan sin mga sila bariman. Kulang dain waktu nila hawak turum. Amuin waktu natutug. Sa inkamatauran kanila. Magsasambahayang sila. Iban nag-istighfar sila. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian syarat day sa istighfar day dito abang sopama mag-ifada na kau ha Arafah. At puas day ha pag-ukop ha Arafah. Sunnat day sab in patawron mo in pag-istighfar. Inyan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Summa afidu min haysu afada nas wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. In mahuli na lang sin Allah ta'ala suratul Baqarah pag ifada kamu biasin pag-ifada sin mga manusia wastaghfirullah iban pag-istighfar kamu pa Allah ta'ala in kaunan sin Allah ta'ala Tuhan baying ampunon Tuhan baying ulungon. Demikian syara day sabin pag-istighfar fi khatmi majalis amuin hakahinapusan sin paglingkod-lingkod bang naubos ka mo nag-meeting atawa ka naglingkod-lingkod sunnat day doon in mag-istighfar kau inyan madaran paghinangon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piang hindo niya katutanyo in duaul majlis puasin paglingkod-lingkod sin kitanyo si pagpuasin pag-meeting sin kitanyo in mangindua kitanyo sin dua ay ni biyayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik in ini pag-istighfar si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papasinguran katutanyo. Subang sa pa maon na hinang mo ini bukon marayaw hawak to kau naglilingkod-lingkod jaon inyat to makapagtawbat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang sa pa mawayron day sab na hinang mo karayawan inyat to ziyada nat to sing karayawan mo ganap nat to sing karayawan na hinang mo ron hawak to kau limilingkod jaon bang kau nag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian syarat day sab sinaka ma Islam in mag-istighfar kitanyo apabila mabot na yung kahinapusan sin umul sin kitanyo. Bangin manu siya lumaas na. Subay bang siya makusok mag-istighfar hawak to niya kabata. Labi awla subay niya pakusukunin pag-istighfar niya hawak to kalaas niya. In inihinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naraksa sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-istighfar hawak to man limaas na yung pangumulan niya. Ang sin Allah subhanahu wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ini apabila lang sin Allah Ta'ala dumatong ng darawan sin Allah Ta'ala sarta maukab ng Makkah naukab ng Makkah makasudan Muslim harap maun palam sin Makkah puas dengan paghijran lah harap pahula Madinah waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja iban kakitaan mo lang sin Allah Ta'ala ya Muhammad sumud na in mga manusia paaga Islam nagbabaan-baan unin agi sin Allah Ta'ala Nabi Muhammad
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pamuji na kau patuhanmu, iban pataura na, iban pag-istighfar na kau kaniya. Innahu kana tawwaba, mattanturing kaunan niya mga ngampun siya. Dan dihay ni amuin pag-ukab sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Makkah, iban sin pagsud sin manu siya paaka Islam nagbabaan-baan, ini alamat sin masuok na masuok na kamatay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahab na ubos na maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagparaka niya. Hati niya amunay ning kahinapusan sin umul niya. Subang jumatunan niya tumaukab na Makkah. Saan ta mataod na sumud paaka may Islam magbaan-baan na sila. Alamat sin inyan masuok na yung kamatay sin Nabi Muhammad. Dia akses sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-istighfar. Malainkan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun na sin Allah ta'ala yung fardusahan niya nakaunay ban sin nakahuli. Sa amin sa pabihat to, dia akpas ya sin Allah subhanahu wa ta'ala magpatawad sin istighfar niya. Nabi hari inay kita nyo, kulang pen kakahinang singkitan nyo hinang marayaw, kulang pen amal ibadat singkitan nyo, matawad pen na hinang tanyo dusa. Labi awla subay na to, patawron in istighfar. Minsan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun na sin Allah ta'ala yung fardusahan niya nakaunay ban sin nakahuli. Dia akdas ya sin Allah ta'ala magpatawad sin pag-istighfar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Ashabus Sunan, hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bang biyari ining kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-istighfar. In agi nila, innana la na'udu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'a marrah yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kaya baita si mga kasahabatan, ingkaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak tu niya rin nun limilingkod-lingkod, sinlingkod makaminsan, hati na doon hawak tu siya limilingkod yaon, mag-istighfar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala makahanggatos. Nawang siya makamatod maglingkod, iban sing kasahabatan niya, pila bahay magka-istighfar si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin alup minsan niya sadya, maka-istighfar siya, makahanggatos, halawm sinang kalingkod yaon, bukun halam sinang kaadlaw. Nabi hari inna baha, pila baha in taud, si magka-istighfar si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halawm sinang kaadlaw. Na yung kita nyo, pila baha isab, in magka-istighfar sin kita nyo, halawm sinang kalingkod, atawakan halawm sinang kaadlaw sin kita nyo. Ada kalakyalupahan na tuwing pag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. In istighfar, in makna niya talabul maghfirah min Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo kita nyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ating pag-istighfar. Mangayo kita nyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ampunon niyan pardusahan nagkahinang singkitan nyo. Wasatrul uyub, iban tabunan niya in mga kaaiban singkitan nyo. Asabab din dito, in istighfar, lang si mga ulama, la budda an yushabahu iqla'u wa ibti'adu anil dhunub wal ma'asi. In pag-istighfar, subay tuod aniban mo yung kakahinang dusa. Kakahinang dusa. Bangkaw nag-istighfar na aniban mo na yung hinang dusa. Kasi so pa, nakaputing ka mag-istighfar ka, astagfirullah. Nakaputing ako. In pag-istighfar mo yato, pabila ka nag-istighfar, sabab sin nakaputing ka, suway mo tinggalan na yung hinang puting magbalik. Di na ka magputing. At inya tinggalan mo na yung kakahinang dusayan sa absin pag-istighfar mo. Amoy atin istighfar sa bunal. Adapun, bangin mano siya nag-istighfar sa dyan dila niya. Ubus niya ito nagbalik na siya himinang sing kakahinang dusa. Ubus niya mag-istighfar himinang na isap sin dusa. Ubus niya ito himinang dusa mag-istighfar siya pa Allah ta'ala sa kaula-ula magtawbat siya. Ubus niya turi niya rin kabinin hinang dusa yaon. Masinera pagbalik-balikan. Inya tuwayron kapusan niya. Di magmumpaat ka niya. Launghi Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, istighfaru bila iqna tawbatul kazzabin. In pag-istighfar, di mura tinggalan in kakahinang dusayan, inyan tawbat si mga sila tawputingan. Haruaing baita niya, istighfaruna yahtaju ila istighfar. In istighfar singkitan nyo, magkakunahan siya istighfarun magbalik. Maita, nag-istighfar na ka pa Allah ta'ala sahab sindusa na hinang mo. In mahuli niya biyalikan mura. In pagtawbat mo yaon, gaman kau nakabak dusa. Nagdusa na kau sindusa na hinang mo.
Ubos nag-istighfar ka, way mo ra tinggalan dusa na hinang mo yaon. In istighfar mo yan, dusa magkahunahan pa sa istighfarun magbalik. Mga kialasan sin Allah Ta'ala in istighfar aw deng ha mga kiyabaita deng ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang unuin dua istighfar pagbasahon niya. Deng ha mga kiyabaita niya. Kiyabaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawakan pagduahon niya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini aminin deng ha mga pagduahon niya. Hawak tu siya limilingkod-lingkod. Rabbighfirli ya Allah ampunin pardusahan ko. Wa tub alayya iban maaf aku. Innaka antat tawwabur rahim. Matantud ikaw nin Tuhan baing ampunun, ikaw nin Tuhan baing ulungon. Dahil paharua si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siya mag-istighfar. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayhi. Mag-istighfar ako lang niya pa Allah Ta'ala amuin Tuhan, amuin mayroon na Tuhan bat malainkan siya na. Amuin Tuhan buhi salama-lama sarta Tuhan makatindog siya hagin hawabaran niya. Wa atubu ilayhi iban mangayo ako kaampunan kanya. Sarta siya butay sab si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sayyidul istighfar amuin panghu si mga istighfar amunain mamungkaw Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'ta a'udzu bika min kulli syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Banguyat tumasabot in karayawan niya laung niya man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah. Isiyu naka basa sin dua ini hawak tumay naat ang pasyayabutan sing kamatay hari pamabot in waktu rum makasud siya lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palam sin sulga in hadis yan kaya riwayat Imam Bukhari bimakna in pag-istighfar in ini parsawaban ikasud sing kitanyo palam sin sulga amu in sulga tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga bariman na murah-murahan makalamod kitanyo deng hamanga ini tiyata kamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala makalamod kitanyo deng hamanga amuin tiyata kamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sulga sa laggo sulga sa lingkat-lingkat tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila bariman hamanga sila amuin nag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala biyay ini sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agin ya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Tuba ini sulga laung sing ngan sin sulga laung sing kaybanan in tuba amuin kahoy halam sin sulga in maksud din dihay ni awon tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin sulga doon na ka in tuba ini ngan sin sulga atawa kan ngan sin kahoy halam sin sulga in mahal ka tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga manusia amuin laung niya wajada fi sahifatihi istighfaran kathira amuin hipagbak nin sahipa in kitab amuin pagsusulatan sin amal ibadat yagsulatan sin mga malaikat din di hadunya kiraman katibin na bang ini hikatukbal na kaymo in kitab mo yaon magkugkuyag nakaw apabila mataod in kya sulat si malaikat din doon mataod in istighfar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala lang si Nabi Muhammad tuba suluha na kanya apabila amuin kabakan ng kitab niya amuin ikatukbal in kitab niya pag-ukab niya sin kitab niya yaon in kamatauran luon sin kitab niya amunain istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala asabab din dito patauron sin kita nyo in pag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak turum iban hawak tu adlaw hasupaya bang kita nyo magtabok na sin kita nyo mataul in nakasulat din dito istighfar bang mataul in nakasulat istighfar halam sin kita nyo biyay ta sin Nabi Muhammad makasud kita nyo palam sin surga natubtob na sadya rin di hadha sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yatun nadiyungog in nasihat sin guru sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala ang manin na tumahinang nato padduman ang kabuhi sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon mangindoa kita niyo supaya magtangbos sin program Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.